ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯍꯟꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 11/11ꯁꯦ ꯐꯩꯌꯦꯕ 11/11ꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯒꯦꯠ ꯄꯣꯔꯇꯜꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯈꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤꯅꯀꯣ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ 11/11 ꯄꯣꯔꯇꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯒꯦꯠ ꯄꯣꯔꯇꯜ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ 11/11ꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯄꯣꯔꯇꯜꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯄꯣꯔꯇꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯣꯡꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯀꯣ ꯄꯣꯔꯇꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯔ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯗꯣꯔ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ एनर्जी अफब अखोइदा फंगबा हाइतारेको सिगी सी कमाई इचम चमन हाइबदि आर डोर और एंट्रांस ऑफ मच एनर्जी इन हाइतारेको सिंपल ओइबा मागी डेफिनेशन हाइरगदि व्हाट इज एन एनर्जी पोर्टल इन हंगासेबा द डोर और एंट्रांस ऑफ मच एनर्जी अदुना सिगी मतमसिदा अखोइना मैनिफेस्टेशन तौबा मतमदा याम थुना फंगबा ओइबा अदुमाइना ओइबा हाइतारेको अदुना सिगी नुमित्से मैम यूटिलाइज तौनब है सिजनब है हेंदोखीदनब सिजनबीदमक अगर वीडियो से शेयर तौरपने करी करी मैनिफेस्टेशन तौ यागे तो हाइफेटंग हाइरकेको है लोइनमक्ति शो तौररोगे अदो हानगी वीडियोसकुंबद चंगगा येंबीबा कैसु अकायबा केम लेतेको समना हाइबदा बेलीफ मैनिफेस्टेशन को बेलीफ ता अखोइना हान अनौबा मी लेरगदिको हाइदि बेलीफ मैनिफेस्टेशन यावबनिको हाइफेट मखादा अगी वीडियो की लिस्ट तो चंगा येंबीरोको हाइदि सुमाइना अखोइना बेलीफ सिदा इरगा बर्न तौथोकपगी मैनिफेस्टेशन दुमा तौबा यारेको क्वाइ फर्स्ट ता अदुगा अखोइना फोन की मनिंग है तारेको सुमाइना हाइदी फोन की मनिंग चे मचेट अमा हापीसे अइना पामीबा अमाउंट है तारेको अइना पामीबा अमाउंट तो इरगा अगी फोन मनिंग चे मचेट अम तौरगा अदु हापदुमसु यारेको हाइदी सी मैनिफेस्टेशन मखल अमनिनाको अदुगा अमना करम याय मैथ स्टिक तौबा याय हाइदी मैखेट मरुना तौबदो अदुगा मनी बॉल सेमौदबंगै मनी बॉल सेमबियोरोको मनी बॉल हापीबा मैम से योको हाइदी ममांगी हाइद अमतंगसु चंग येंबियो फजना वीडियोस यावबनिको आई मखादा डिस्क्रिप्शन द लिंक मैम तो ले हापके सिदा हापीजे चेंगने सिनेमने अदगी पैसा अदगी सिगी कैनो अखोइगी बेलीफ अदगी सिगी ग्रीन एवेंचरिन हाइना क्रिस्टल अमा लेबसिगा सिनिको हापीसेको सिता सेंगना पैसा अट्रैक्ट तौबनिको सिमा तौबीबे हाइदी अइना सेमबिबा मोंग सिदा अदुम सेमबिबा अमा लेरेको सिसिमा लेरे जर्नल है तारेको अखोइना 13 रक इबा 49 टाइम्स इबा खोटबा अदुमाइना मैम लेनको अइना ममांगी द इबदो 13 रक इबा पुंग 13 द इबा खोटबा अदुमाइना लेको सिसु चप मानना हाइदि 11 टाइम्स इबियोबा सोमगी अफर्मेशंस है तारेको अइना हजिक पामे पोचे फंगेन इदोइनेबा कैनो सिदि अरो सोमबा हाइदि जर्नल अमा थंबियोको अइना सिदा हाइदि जर्नल सिदा योको हापेतंग येसे हैप्पीनेस डायरी का हाइसे अफबा पार्ट मैम दु इयोबा अइगी लाइफ ता अइगी कैनोदा अचीव तौबा अफबा कैनो ngैसे हाइदि सिगी सुमाइना जर्नल गुंबा अमा थंबिरगा डायरी गुंबा अमा थंबिरगा सिदा इबिबा हाइ तारेको अदो अइना हजिक फंगे हाइबगी कैनो हाइ तारेको समना हाइबदा रिलेशनशिप हाइरसनिको रिलेशनशिप से हाइदि नंग अफर्मेशन अमा क्रिएट तौरबा अहामबदा हाइदि अइ सिगी मीसिगा रिलेशनशिप से कमिटेड ओइरेको नत्रगा हस्बैंड वाइफ ता हाइरसनिको हस्बैंड वाइफ ता अइगा अइगी हस्बैंड गा से याम नुंसिनना आइदि यामना हैप्पीली वी आर हैप्पीली मैरिड कपल लेना हाइरसनिको आइदि मेटेरोन दिरसु के सुकाइदेको अइना हैपेटिंग लिस्ट हाइरेको कोई फजना इबानी नुंसिनना युम पानमिनरे हैना दुमाइना दुम इरसु याय नत्रगा इंग्लिश ता दुम वी आर हैप्पीली कपल मैरिड इरगा से मनिंगदा अखोइगी नंबर्स हाइ तारेको 1176 से यामना पावरफुल ओइबा नंबर निको 1176 दुम इबिरसु याय नंबर अइन ममांगदा हाइदि अदुगी कानाबा दुम फंगबा याउनग्रेना मे 1176 की से अदुमाइना हाइ तारे ngसाइगी रिलेशनशिप लेरे जॉब की लेरे एग्जाम की लेरे अतै अतै मैम लेनको अदुजुना हाइदि एग्जांपल देना हजिकी रिलेशनशिप त पिन अदो जॉब की इगेरा पैसा की इगेरा नत्रगा अइना पामे पोतो अदु इबिबा हाइ तारे अदु इगदबा टाइमिंग सिना करम कांदनो हाइ कांसिदा अइना हाइसे पुंग 13 अयुकी पुंग 13 गा नुंदांगी पुंग 13 गा 11 निना हेंगसेको अइना हाइसे अयुकी पुंग 13 दा अलार्म थंबियो कावेन हारकनो अइना कैनोमा पामगदी केदोबय कावदोइनो अदुगा अयुकी पुंग 13 दा अलार्म अमा थंबियो नुंदांगी पुंग 13 दा अलार्म अमा थंबियो अदुगा इबसिना 13 रक हाइ तारेको लाइन से 13 रक अइना पामे पोचे अदुमाइना तौबा हाइ तारेको अदु सुगुम मैम सिगी जर्नल इद्रेना खलसेबा जर्नल इदबिदा ngसाइगी अखोइना बेलीफ तौखरेको
ngarang na hangi manifestation Bayleaf tawgiba note magic kumba tawgiba adumba mayam tahoudragasu hayeng tawba yai ko kasu kaide ko note magic kind of manifestation gumba adumba tawbodo adagi water manifestation tawre na khalase ko water manifestation tawre aduga manifestation leidiba mayam se dum haidi aina tawboda laigadaba matam khara changmoidaba adagi aina tasengna tawningba adudagi ai gi mamang da hapkiba videos mayam dudagi pick tawraga tawbiro ko ado si mayam se loina loirena khalase ba aina nigadaba khotgadaba mayam se loina aina nigadaba khotgadaba haita aina pame potuni ko ni doisida ado loira matungda amai khwai last ta kai tawgadage hai kansida aduga khwai aroibada ko lupa 13 amaga laure ko ngasai dagi tawise haidi 13 ngatani ko tha 13 tang 13 kaino igi bada 13 ko adi journal igi bada 13 suguma mayam se akoina ngasai gi Bayleaf to bodu so hek 13 to biyo hayeng se haidi wish 13 yo ko shukai de ko haidi 11 tawrase ba sigi se ko haidi sida su kaino gi akoi Bayleaf to bi 13 nga to birase ko ado 11 13 se haidi kai gi no habi question sum shada la aga su ko haidi 1 ko number 1 se beginning name ka how high matam da hadi number koina 1 2 3 tam kon da 5 1 sina aham bada lain ko 1 it's a new beginning hai tare ko aduga 11 sina kai no na hai kan da amu 11 se master number ne hai na so hai ne ko koina aduga 11 11 haraga de 11 11 11 tarik ko aduga 11 sina mama na month lai 11 11 haraga de it represent balance ko aduduna haidi sigi magi number sigi kana base kai no hai bado azmaina ko aduga sigi last ki prayer to basina haidi aigi vibration se haidi wangkhat na bagi damak tani ko aina ngasai dagi manifestation tawre manifestation tawra matung da sima tawbiyon hai je ko prayer to doni ko prayer to basida kai shu nate haidi smaina haidi pisha se ina smaina paishan biraga sida aina khara aina haining ba khara hai tare ko ngasi se anoba numit amane ko ai anoba numit amane aduduna ai muglai ba phaba lei haidi afaba lakna bani ko na haise ai muglai bu phaba se leite ko kaina admaina isai thanda hairo bo ko aduga thank you universe kaina ga haide thank you hai ko matam se daming kaino ma thank you hai matam se energy se masa ma thanda haide positive rom da lakani ba adu na haide english ta haira ga su ko today is a new beginning ko today is a new beginning thank you universe for everything kaina ga main toroga hai ba ko se di aina hai petang example pi bani ko som na haining ba mong da hayo ba haide aina haire se ga aina keno to se chamana na hai da ya de hai ba leite ba sida ado sida hai tare ko aigi mind se jo hai tare ko ngasai gi portal gi thong hang doro ko doina aigi mind se jo hang do poi wani da haidi ngasai gi thank you prayer to ri poli haidi receive to na ba gi damak ta aina manifestation tawgriba poto lakpa matamda ai do receive tawjage and ai gi life sida so hai ai thong hang do thama se ba changak na ba hai tare ko afaba nungai ba mayam se ai gi punsi da changak na ba do sigi se loina hiding atang ko si minute manga mu kai mu to biyo ko phajana ai gi vibration hai tare ko high oil lo phajana hadi phange na taseng na khallaga ko aina ningi ba pot se aduga sigi coin se kamaina tawgatage hai kan se da mandir gumba kai gumba mada mandir haraga yumgi mandir am kaino ta yumgi mandir dei thamo ga shukai de aduga akoina lai khoram ba chappa matam da leino ko public ki oba mandir hai tare ko public ki oba mandir haraga di manipur da leiyo mandir khatang chawbu gumba leino ko hadi ko nung chapani khang de mabdi chapani khang de adum bada ko na kaino taromo ba hayeng tawloi ba hayeng khudak ta chatpa ko pharak ta ba su yarakani na adu hayeng gi oina haraga di si tawba loiraga ai gi yumgi lai latpham ke ka dum thambiro ko aduga nangna chatpadadi ngasai gi aina dan tawbiramo sigi potse silupa 13 je ko adu sida leire akoi gi hayeng tawgadaba khitang je mayam su tawbiro sungchoi choi dana ko thank you